na septe bungkwa sol pian thak nga sol in to pa nung zui te vaule tha atup thu again lai man in siam pulian pen kyanga avoho hi Damascus a synagogue ting army te kyang a piak ding in lai agien a huai lampi zui mi kwa pe amu le numei le pasal leng he na Jerusalem a hon pi the na ding in huan apai lai in Damascus atun kwan in thakhatin wana kipan wak akim a hong wak puap hi huan leya apuka akyanga sol bang achia hon soina ya chi in o aza hi huan aman topa kwana hiya achi hi topan akyanga na soi Jesu ka hi kilna sigzum natot nang ding in ahak sa hi achi hi huan ling le lamdang sakom in topa bang sem ding a honde na hiam achi hi topa na kyanga tho in la khopia lutin huchi in na hi ding hil in na om ding hi achi hi aton pi te gen ding thailo in ading wa a o aza wa himale kwa ma amu ke u huan leya kipan in sol athawa ahong haka kwa ma amu thei take hi huchi in akhut in akai wa damaska alut pi u hi huan nithum khumulo in a om a bangma ne in adon ke hi Damascus huwa a sol huan Damascus a amin Ananias nung zui khat a om hi topan mengmu bang in akyanga Ananias achi hi huan aman enin topa hiya ka om achi hi topan akyanga thoin la kongjing tang achi wa ho in la Judas ina Tarsas khomi amin Sol kichi kan khia in nga in athum lai tak a hi aman mengmu na in mi khat amin Ananias kyang avaluta amit a hi wak na ding akhut nga in amuta hi achi hi Ananias in topa huai mi Jerusalem a nami siang thote tung a atat siat hu mi tampi kama kasa hi huan huai a namin lo peuma hending in siam pulian te a kipan thuri na to hong pai a hi china dong hi himale topa na kyanga ho main zentel te kumpipa te le Israel suan te kyang a kamin polu ding a kabel se a hi kamin ziakin gimna bangchi a thupi a ya athuak ding akyanga kathei sak ding achi hi huan Ananias avaho a in a aluta huan atunga akhut anga a unaw sol na mitwang na ding le khasyang tho nu dim a na om theina ding in topa na hong pai na lampi a na kyanga kilak jesun hon sol a hi achi hi huan thakhatin amit a kipan libang akita a amit wak na a amit awak non ta a athawa huan baptisma atangta hi huan an ani a ahal ta hi huan Damascus anung zui omte kyanga nibangza hiam atam hi Polin Damascus a thu again huan synagogue a Jesu pathian tapa a hi dan thu atang ko pi zui ngal hi huan athu zati ting in lamdang asawa hiai mi pa Jerusalem a hiai min lote soi zelpa a hi ke a hia huai mi te siampu lian te kyanga hensa a piak som a hong ho pa hilohia a chiu hi solbel a hong hat tuam a huai mi Chris a hi tak chi a hil chian a Damascus a Juda omte gen ding be in a koi hil hial hi huan ni so tak nung in sol that ding in Juda te a ki ho hi himale aman athil tupu anathei hi huan ama tha tum in kul kong tenga sun le zan in atangu hi himale anung zuiten zan in apiwa kul toilet a bom in a khai kheta u hi Jerusalem le Tarsas huwa a sol huan Jerusalem a sol atun takin anung in nung zuite ki thwa pi atum a amau bel avek un anaki ta wa nung zui a hi sam aging takei u hi Barnabas in ama apia sol tak te kyanga apai pia lampia topa amu a hopi dan bang Damascus a Jesu min a hang tak a
thu a hil dan khong leng akyang wa akin ta hi huchi in Jerusalem a Saul tu akyang wa lut zel pot zel in a omta a topa min in hang san takin thu again zel hi wan Greek pau zang zuta te kyang a thu again a asela ama bel ama hi luk atumu hi huan unau ten huai a thei takun Kaisaria apai sukwa tarsasa asol mangta uhi huchi in saptom te Judea Galilee le Samaria gam kim vela akip deuh wa muang takin a om ta wa huan to pa lau dan siam kom in khasyang tho khamuan in a om wa a hong pung deuh uhi lida khwa Peter a hi damna huan Peter in hokim atot vel komin lida ami siang tho omte kyang a ling a ho sukhi huaya mi khat amin Ananias azot ziak in kumgiat lumna a lumden amu hi huan Peterin akyanga Ananias o Jesu Christ in ahon hi dam tho in la na ong pha zialin achi hi huchi in atho pa a hi ta hi huan lida khwa ale saron phai a omte ting in Ainias amu wa topa lam angaduam uhi dorka huan zopa amin Tabitha nungzui khata om a Tabitha min khiak na tu Dorcas a hi huai nu me in thil hi hoi le thil piak a hau ma hi huai lai in achi ana a asi hi huchi in asil siang wa in dan tungnung a asial uhi huan lida khwa tu zopa hokyang a hi ziakin nungzui ten Peter waya a om achi aza wa sot halloween akyang wa kyang wa hong pai in chin avathum ding in akyang a mini asoli huan Peter athowa akyang wa apai ta hi huan atun takin indan tungnung a api wa mei thai teng ading teng ding in akyang wa Dorcas a om lai a apuanak bolte lak kom in akap chiat uhi hima le Peterin avekun apot saka akhuk din a thum ta hi huan luanglam anga a Tabitha thoin achi hi hujin amita hong hak a Peter amu takin atuto hi huan Peterin akhut apia a akai tho hi mi siang tho te le mei thai te asam a hi dam in hingdam in apeta hi huan huai zopa khoteng teng in athei vekwa mi tam pi in topa aging ta uhi huan zopa a savun bolpa Simon in a tam pi Peter atam nilo hi